So what's up sa inyo mga kamoto. Bali ngayong araw magbibigay tayo ng stickers. Bali late intro na to kasi actually last na yung bibigyan ko ngayong araw. Let's go. Ito may subscriber tayo dito eh. May nagtatrabaho po dito na Lloyd po yung pangalan, sir? No? Lloyd po, Lloyd. Lloyd! Ang apelido niya. Mariam! Opo. Ay, dyan, sir. Bigyan na rin kita, sir. Ayan. Shoutout kay Sir Gamer po. Jmar. Ayan. Shoutout kay Sir Jmar. Thank you, sir. Thank you. Hintayin ko na lang siya para ma-shoutout ko siya. Po. Ay, sige sir, sige po. Sir mo to? Opo. Ayan, sir. Shoutout po, Dalawang sir. kilipit ko. Opo, sir. Pangalan niya, sir? Pops. Pops. Shoutout kay Sir Pops. Yeah, i-subscribe kita. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Ay, sir. Sir Lloyd. Ilan, sir? Salamat sir. Sige. Ayan. Sige, sir. Nakasan ka? Alaminos po. Shoutout kay Sir Lloyd. Anong, may papa-shoutout ka ba, sir, na iba? Shoutout ko na lang yung mga tropa dyan sa baba. Shoutout na lang kay Speed. Sigilan mo na yung pagnakaw sa manok. What? Shoutout na lang kay Speed. Sigilan mo na yung pagnakaw sa manok. Sige, sir, salamat. Sige, sir, salamat. Thank you. Sir, bigyan na kita ng ano, sticker. Talaga ha? Ayan, tatlo. Shoutout kay ano, Randy. Kuya Randy. Kasi Randy. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am J.Ann po. Opo. Ayan. So, muna. Kasama kayo sa vlog, ma'am, ha? Ilan po? Sticker. Ano po? Ilan sa'yo? Ilan sa'yo, sir? Ilan? Dalawa po. Tagdalawa po. 1, 2, 3, 4. Yes, sir. Sige po. Sige po. Dito rin po. 1, 2, 3. Ayan, okay. Thank you po. Sige po. Ma'am, may bibigay din ako kasi top fan ko kayo eh. Ayan. Ayan. Opo, ayan. Thank you po. Sige po. Bibigay ko rin to sa ibang ano, Ay, top fan. dapat may picture syempre. Ay, may picture? Dapat may picture. Sige. Sige po. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Sige po, sir. Sige po. Ingat po, ingat. Sige po. Sige po. Ayan. So, sticker daw. Ayan. Isa. Ayan. Shout out. Anong pangalan niyo? Cyrus Prado po. Cyrus. Dave Riden po. Ha? Dave Riden. Dave Riden. Ay, bigyan niyo na rin si Kuya. Yung Ayan. papel. Tsaka yung isa. Sige, Kuya. Eh. Ayan. So, taga sa amin. Sige. Sige pa. Sir. Ay. Sir John. Ay, Mark Allen. Dami kasi nagsulat sa akin. Ilan, sir? Ilapay ko sa helmet. Sige, tatlo na, sir, para ano, may extra. Salamat, sir. Sige, sir. Ano nga pala. Ayan. Okay, dito rin, sir, dito rin. Post ko mamaya. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Thank you, sir. Sige po. Thank you. Thank you. Nagbablog ka rin ba, sir? Hindi po. Ano lang, sumusubaybay lang sa mga vlog. Nice. Ayan. Salamat, sir. Sige. Sige, sir. Di ba? Sige, sir. Ay. What? Basta? Okay lang, ikaw. Kamusta? Ayos lang. Saan biyahe mo ngayon? Pauwi na. Ilan, Raj? Ikaw, kung ilan? Nasabayaw ko din. Sige. Nabigay ko na ito lahat. 6. Ala, Oo. paano yan? Ubus na. Hindi, meron pa dito. Sige. Ah.
Pupuntahan ko rin yung iba ngayon eh. Tinetext ako, tinetect ako. May hingi din sila. Oo, ay, yun. Dito natin. Ayun. Dito rin ba? Sa ano, post ko rin. Sige, sige. Nagulat nga rin ako nung nag-comment ka. Si ano to? Ba't ko to eh? 1, 2, 3. Okay, thank Salamat. you. Ingat palagi sa pag-drive. Salamat, salamat. Lalo ngayon maulan. Oo. Tapos pag may problema, sabihan mo lang ako. Sige, sige. Wala kang ipapa-shoutout. Wala kang ipapa-shoutout. Ano lang, okay na. Okay na. Sige, sige, Max. Thank you, thank you. Boss, may ito yun, sir. Mark. Ayun. Si ano, Sir Mark. Mark Cabara. Shoutout kay. Oo. Ayun. Bigyan natin. Bablog mo ba sa labang dinidikit? Ha? Oo, okay lang din. Ilan, sir? Ilan? Oo, tag-isa lang kami sir. Tag-isa lang. Yun! Pangalan mo pala, sir. Pangalan mo. Dariel po. Yun, shoutout kay Sir Dariel tsaka kay Sir Mark. Mark Abara, yun. Saan galing sir? Sa bahay, taga magsaysay lang ako pero pauwi na ako ng Bugalyon. Oh, sige sir, ingat, ingat. Oo, sige. Salamat, sir. Ah. Salamat. Sige sir. Habang na lang sa vlog. Apa, sige po. Thank you. Boss. Sir Iggy. Sir Iggy. Ayun. Ilan, sir? Dalawa lang. Dalawa. Isa pa nga po. Isa Sa tropa ko. Sige, sige. Ayun. Kasi may humingi pa sa akin dyan eh. Sige, Lord. Salamat. Salamat. Sige. Ingat din. Sir. Ayan. Ayan. Ilan po? 5 Ayan. 1, 2, 3, 4, 5 yan. Shoutout kay... Anong pangalan mo, Adeng? Josh po. Ha? Josh po. Jers. Josh. Josh. Ayun. Shoutout kay Josh. Tsaka kay ma'am. Pangalan niya po? Giselle. Ayan. Tsaka kay ma'am Giselle. Sige. Thank you. Ay, kayo sir. Bigyan ko na rin. Shoutout na rin kay sir. Ano mo pa sir? Pangalan? Ito po sir. Ay, no. Oh, shoutout kay sir. Pangalan niya po? Jeffrey Abara sir. Ayun, shoutout kay Sir Geoffrey Abara. Hello. Ayan. Thank you, thank you. Sige, sige. Ayun. Sige, sige, sige. Thank you. Oh no. Hello po. Ay, ilan po ma'am? Dalawa. Dalawa okay lang. Kahit tatlo. Tatlo na ma'am. Tsaka ano ma'am, may bibigay ako kasi top 1 kayo eh. Ayun. Ay, thank you po. Sige. Meron ka. Sige. For subscribers na. Thank you, thank you. Sige po. Ay, may papa-shoutout kayo ma'am na iba? Wala? Shout out na lang kay... Kanino? Kanino? Kay Tongski. Sige. Fan mo din po eh. Hello. Subscribe din sa'yo. Pabigyan na lang din ma'am. Ay, opo. Sige. Sige po. Thank you. Sige, sige. Sige po. Thank you. Ayun. So may nakakilala sa atin dito si Sir Daniel po. Sir Daniel. Ayan. Shoutout kay Sir Daniel. Ilang sticker, sir? Lang po. Salam. Uy.
Bumibili ka, sir? Hindi, nadala ko. Ah, okay. Eh, nagasan ka, sir? Diyan lang sa Swal. Doon Ah, lang sa Silangan. Sisilangin. Ayun. Bigyan na kita ng dalawa, sir. Sige, sige, para- sir. Nakita ko lang. Nandiyan ikaw. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ingat, sir. Ingat.